Webale taata, webala bw'embabazi zaawe, webala bw'obukulu bwawe, webala bw'obulungi bwawe, webala bw'omwoyo waawe alikwera. Moyo alikwera webale habw'okwijja mu bwomeezi bwaitu. Niwe mukonyezi waitu, niwe mwebembezi waitu, niwe atugumya, niwe atwegesa. Mukama ntukusiima habw'okuba n'otwesengerereza omu maiso ga taata. Ntukusiima ai Yesu habw'okuba okatuniiza kutwijuza amaani ag'omwoyo alikwera. Ekiro kyatwizire kusaba oyongere otwijuze amaani ag'omwoyo alikwera butoosa ai Yesu. Otwijuze amagezi ag'omwoyo alikwera butoosa Mukama w'abakama. Mwoyo alikwera korra omuli itwe. Mwoyo alikwera twegese ebitwina kwega. Mwoyo alikwera leeta amaani gaawe mu bwomeezi bwaitu otusumure kuruga mu byona ebyatusibira omu ibali ya Yesu. Otusumure kuruga mu biikaro nambere omunyazigwa yatusibira omu ibali ya Yesu. Ekiro kyatyo mwoyo alikwera n'otusobozesa. Bayibuli negamba ngu twikalire mu biikaro ebya haiguru na Kristo. Nabwekyo mwoyo alikwera ekiro kyati twikalize mu biikaro ebya haiguru na Kristo. Twikalize haiguru y'ebikutusiba. Twikalize haiguru ya byona ebikulemesa obwomeezi bwaitu. Twikalize haiguru Mukama n'ebyamaani byona, amaani gona ag'omunyanzigwa. Mukama ntukusiima habw'okuba twikalire haiguru mu biikaro ebya haiguru na Kristo Yesu. Webale mwoyo alikwera, webale omukonyezi waitu, webale nyakutugumya, webale Mukama w'abakama Yesu. Webale habw'okwijja mu bwomeezi bwaitu ekiro kyati. Taata onyumizibwe oheebwe ekitiinisa. Ekiro kyati Mukama w'abakama tusumura okuruga mu byona ebitusibire. Tusumura Mukama okuruga mu mize eyeira eyekulemesa obwomeezi bwaitu kugenda mu maiso. Tusumura Mukama w'abakama kuruga ebintu byona ebyomunyanzigwa ebikweyoleka mu bwomeezi bwaitu. Habw'okuba Bayibuli negamba obu twakwikiriza Yesu Kristo nka mujuni waitu, ebintu byona ebyali bikuru bikarugaho watufuura abashaaka. Omwoyo alikwera ekiro kyati leka obushaaka obwo bwa Yesu Kristo yeizire yakora mu bwomeezi bwaitu butandike kuzooka. Tusumure okuruga mu mize emibi, tusumure okuruga mu ngamba embi, tusumure Mukama okuruga mu bintu byona ebitasemeriire. Ekiro kyati omu ibali ya Yesu akanwa kaitu kwoje nesagama Yesu. Taata yoja akanwa kaitu nesagama ya Yesu. Taata yoja akalimi kaitu nesagama ya Yesu. Tugambe ebisemeriire Mukama w'abakama ekiro kyati. Leka ebigambo byaitu Mukama. Bayibuli negamba ngu akanwa kagambe ebyo ebijwire mu mutima. Ntusabe emitima yaitu ogisemeze nesagama ya Yesu. Ntusabe akanwa kaitu okasemeze nesagama ya Yesu. Ntusabe ebitekerezo byaitu Mukama obisemeze nesagama ya Yesu. Ntusaba Mukama wange otweze. Mwoyo alikwera ekiro kyati. Emitima yaitu ntugiteeka mu maiso gawe. Entekereza yaitu ntugiteeka mu maiso gawe. Akalime kaitu ntukateeka mu maiso gawe. Mukama w'abakama ija leka amaani gawe gaiheho buli kimu kyona ekitali ky'obwaruhanga. Hangamu omuli itwe emitima emishaaka mwoyo alikwera. Hangamu omuli itwe okwetegereza n'okumanya n'amagezi okukora ebyo ebikusiimisa Ruhanga n'ebikumuheesa ekitiinisa. Mwoyo alikwera ekiro kyati byona ebitulemeseze ntubiteeka mu maiso gawe. Ntusaba ija otukwateho, ntusaba ija otwijule, ntusaba ija otuhindule, ntusaba ija otwimuke nambere tubaire tugwire Mukama w'abakama. Otatolekayo ekiro kyati omu ibali ya Yesu. Twimuke ai Taata, twimuke Mukama w'abakama, twimuke entale ya Buyudaaya, twimuke Ruhanga omwesigwa atagira bugobya. Otutwale mu biikaro ebishaaka, ebiikaro ebyokumanya, ebiikaro ebya haiguru. Twikale na Kristo Yesu. Tutekerereze entekereza ya Yesu Kristo. Tugambe ebigambo ebikunyumiza Yesu Kristo. Ai Yesu, ija mu bwomeezi bwaitu ekiro kyati. Ija tuhindule, ija tugare ebishaaka, ija Mukama mu byona ebikuru. Oleetemu ebishaaka, oleetemu ebyawe, oleetemu omuhimbo gwawe, oleetemu okumanyiwe. Ntukusiima Mukama w'abakama. Ntukugezaawo ekiro kyati. Okozere ebyamaani. Leka ibara lyawe linyumizibwe. Leka ibara lyawe likugizibwe habwa byona ebirungi ebyotukoliire. Ntumanya omazirira kutusumura. Weyongere Mukama okuwoleka nambere tukwetaaga kusumururwa. Kandi otuha amaani okumara obwire mu kusaba, okumara obwire mu kwegarukamu, okumara obwire mu kusoma ekigambo, nuko okusumururwa kwaitu kwizire kimu omu maani ag'omwoyo alikwera. Webala Yesu habw'okutwegesa.
webale mwoyo arkwera bw'okutwegesa webala bw'okutwimuca ekiro kyati ntwikiriza orugendo rwaitu orw'okusumururwa rutandikire kandi mukama busaho kyonekera tutanga kusumururwa habwokuba bayibuli negamba ngu ogu mukama wafuura Wobugabe aba Wobugabe mali webala Yesu aba kutufuura Wobugabe ekiro kyati omwibali ya Yesu Kristo mukama waitu tusabire. Amina.